bismillahi irrahmani irrahimi wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa ja'ala kulla harfin min hadha an-nazmi lazzatin la tanqati'u abadan lahu sallallahu ta'ala alayhi wa sallama amin ya man xaala wa xawluka alxaal wa anta xayru man tawajjaha ilayhi almaqaal ya mutliqan wassaha wa halal inqaal masalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudaa'ifu liman yashaahu wallahu waasi'un alimun mallaktu ahmada midaadi wal xilaam liwaji man awhaalu xayral kalaam mallaktu ahmada midaadi wal xilaam liwaji man awhaalu xayral kalaam ثبت كوني الخديم والخليل والحب للماه المكسر الخليل لم يخف كوني خليل الله والحب والعبد لرب الله أكرمني ربي رب العالمين بخدمة المختار أحمد الأمين له صلاة وسلاما أبدا أطلب من معلن ولا أبدا لآل الغر وللصحب الكرام أبخي من المعلن العلي أعلى مرام